Kung ma'am ta aw mo pa unay tinawa perpergit at di mo pa unay nagangin. Tilang kuha na ma'am dagiti tilang nababangar rin na upan. Iso lang ti ada bas ta damage na ta dagiti bisukol amo may gawid no kasto nga atot dalog na. So nga agra-ira damot no pa ma'am. Nga kami makapasuyot. Pagpapatay ti bisukol. Iso nga dijeso dalang ti kuha ma'am no dagiti dadto mga kasla ko mariti nga to basit beneficiary ti dalog tamam. Ngam ito'y sasakupon tayo sir kaadwan kat mayat pay laon mat? Mayat ma'am. Basit lang dati di kita lang nababa dahil dalang ti dalog ma'am. Okay. Ngam kaano tayo maibaga sir nga deto'y panagtutudon when di pa tiyempo ti panababagyon kat talagang makadadaolan karay ti raot kadamula tayo sir? Hampay unay ti raot ma'am ta di damot pa agdawa kung kapigsada pa lang aggipit at ta. So nga, tilang makuano agbagyo at ta, dagiti mais nga mangrugi nga agsalati o agbunga, iso lang ti makuano. Yung mawa mo pa iti damage dat ang tandi mo pinagagin ma'am. Data alam no, may datay magbagada nga emong sa dija ma'am. Isong arot nga mga laang no, tublagan naman, di kita mais nito hindi ti Okay. Kaya nasawan sir angin iti kang runaan nga kalaban tayo mo't no ko sir? Ayaw na ma'am. Iso ti talaga nga mang perdi ti mula ano nagtublak jay mulan narigat nga pa ma'am lalo no pagay kan mais ma'am. Makadwan lang hybrid iti lawag city hybrid ti bumbunong ti DA ma'am. Amin nga mais hybrid ano. How about karagiti vegetables sir? Karagiti natnatang tayo ang amot nga naapektaran kareto itata? Iso at maapektaran na tama mano kas pagarigang padati kapiksana nga danog maglungsod tama. Higiti patak nagtaltalong kakapsat ala agsagsagana tayo may panggap kidati bagyo emong tayo bagada nga gland fold siya. Tuno digat. Ala kita tayo digiti dingwen tayo. Dan pasyaran tayo ito, digiti murmula tayo.